Halo, Pak Am. Oi, Pi lawan Aidut ni. kalau naik dia thôi. Lawan dia mana? Hàng ngon tốt. Hang ni hajan Ada mana itu thôi. Pak Lamong mui phi. Bak aja. Iba tray lang mat ngi ni gin phi. Nomor bagi dan nong snong phi bawan keren gum tu Pak. Ngi sukwa bani keren sobat phi. Long ban penbiang ka jaka parking ban yeng ban umwit ki beru bayan. Dawan aidun. Hoi, long bakan long kam harut bakan long tan hasurok kan. Namar banga man step ngam lapor phi ma banga ya ladi banga don duty tengok orang ban ya keren sobat phi ban penyok ka jaka parking babiang. Ngakali phi bin phi nga bayang hang no. Ngan banga yong bap. Hai. Ipen tip mai dengan squad ban ya keren sobat phi kan. Nomor penhabdut 1 minit undan teh dan wet haduk kata mo. Lada dai kumta sakren nak itu gibri bersong dukan nang tu kan bang andam jujo on aidut situ kalaj tu te marsuan sim na senang apa senang nata markin sawan sim hina na sa iro kan ada kimi ko adidut isu tu te mo ki customer jani ki pajba na senang situ mle le ngam aidut so tengah keren pa so office pre kan ba tigilan situ tim dan ba mar ka senang gi ban tayang na mo parking te mle le Long hoi ke long isu kuat ban ya keren tang banum wit ya kaya kayeng ke ba. Ta ngarang perkhat ngarang kelisa hang no kata kajakan nomor ba hadu menta pajba 4 blok di pajba 4 ju sut kin Long gum ni gitu dukan ban hang tu kim 4 ju ong phi dan ong wan ong mi phi ba ka wit ni kum ni. Aha 4 ju dan tapi kata ta si ong no phi gitu gin song dukan gin tu bala ka song wit tu ta mele ngan mus ai bet lagi. Namar ki wan ai jing tip hanga pi tengah pa habdan am jing kli di shwa ban keren bat nu tengah kwa ban keren shwa bat phi kan la shai bat phi tala kham suk ban pen bet ki kam ki jam ye Dia ta mele ta ti kata kan ti le pen bet kata long pen bet long hab pen bet biang te ban ya biang maro pi nu kini ki kalikit jing bam ru ki don pi ha ti ki du kalikit jing bam gum turu ki lai pen bet bat ki ti ki lai pen biang menta long kam don jing wet shu te pi so pa sa number phone jamba dengan saya keren berbeza kan cufun pan sulong ba keren nak hongpong tu tang saya hata apa keren berbeza ini ba BI yang entah nomor ba panjenda pi banyak yang sekali nomor tadi kumta ten nakali yang cuma senang gila ban keren manik tu jaka ki bodon markap ban ai jaka lem ban penhe surat baik sini ka poin di ban sina surok ka poin number 1 kalong tang ban penbiang ka jakali ka kali ban yeng bakan numwit kadin kata ha Te benta pat ban ong man pendudut benuman aidut syuk te long kam soy hap kan pi na kalian jong ite. Pi tempat sengap ha kan kelembong ta pendudut ngongan ya keren so office lada kifun office balai pendudut situ kalan jang ongan onong gum dong amyu aja kayang dengan yang hang da yang hang tur umlong da yang jaka parking ro kamdan jaka yang te da yang tu sa komplain te da kada ko ngom ta kan ya keren so office kan da ong office okay da ki ong ta te imat yawan ya keren no ki officer na po office kan hanu nyo ban yang jaka yang bakambiang kan Te long menta long kajing yang kali bubudut long piso tu kata long kata tapi ne penduk pa. Tengah mood era pa kali long ngan suan be office mana sai ma. Kado beji pin poi sini. Ngasi poi kum tu kendai beji si poi. Te piat na lai khra na kam nu ne. Ban khra tam ju ya tapi. Da pi wan na la khra ting mat ong pi sawan rung sundan Harad FM. Tak kata orang orang si gin kata. Oh, dia boleh jebun ta.